Arambai News Guwahati da Manipuri Pao tabiriba singbu ihan hanu maktada chingangbam Sujitrani na kurumjari huzing asigi samlapa mariba Pao sing lowirase ngasi Protok Alpha gi luchingba amsung hanagi Alpha gi Vice President Arambai Pradeep Gogoi Dispur Police na phakre State asigi Senior Minister Himanta Biswa Sarma bu hananabagi sarau siladuna Karbi Anglong gi pakhamacha amaga phone da wari sanaki habigi maralda mahakbu phakibani Watho asiga mari lenana Karbi Anglongdagi Manav Pathak amasung Kekomani Koba Pakhangmachani su phaki DGP Bhaskar Jyoti Mahantana Minister Himantagi Ngaksel Thorang Kangkharan Kibaga loinana Masadasu Chekshinaba Khanghankre Lakhipur Khunaugi Senior Citizen amasung Lakhipur Arl Higher Secondary School gi Principal Oiramba Achoiba Mani Mohanna Laikhidabada Lakhipur Ahal Marupna Awaba Phongtokre Lupki President Thoidingzam Dhirendrana Mifama Puoina Ngasi Sipurda Pangthokiba Awaba Phongdokpugi Mifamda Laikhidraba Oza Mani Mohangi Punsi amasung Thabaki Maramda Lupki Thoburen Ingudam Binotna Wangangki Minidama Tumina Leptuna Laikhidrabagi Thawaina Lairamlenda Ingna Chikna Layunaba Thonizaki Singerbon Maninglakai the Pokiba Ozasi Mamaida Lakhipurda Yumlingduna Laikhibane Mahakna Laikhidaba Matamda Masagi Chahi Humbudra Taruk Sukre Mahaki Loinabi Amadi Machanupa Ama Thamlami Ngarang Malem gi nupi numit Lakhipur Subdivision gi manung chana Sribar Sara Laikai Community Hall da apunba maitei nupi Aifalup Sribarna Sinduna Lupki President Amipama Puoiduna Pangthoki Lupki VP Pangambam Leimacha Devi na Taramna Okpagi Warol Piki amasung Lupki Thoburen Habi Thabam Ongbi Gunavati Devi na Wahaudok amasung Lupki Paudam Piki Thoramasida All Assam Manipuri Women Mera Paibi Coordination Committee ki President K. Aruna Devi, Lakhipur Ahal Marup ki President Advocate Thoidingzam Dhirendra, Professor Thokchom Baba Chandra, Ngangom Niranjan Amadi Satyavati Sarmana Numit Asiga Marilinana Wafam Kaya Phongdokhi. Inung Anbi Manipuri Dance Academy Jiribamgi Taramanga Suba Mapo Kumonga Marilinana Ichel Club Dibong Sanabungi Lampakta Ngasi Tarahumdoi Suba Children's Traditional Dance Festival Inglisingani Kunmathoi Academy Asina Sinduna Pangthokre Thoromasida KH Janaki Devi Adhyaksa Jila Parisad Jiribam District K. Khumanjao Singh President Ichel Club Dibong Amasung Ranjana Devi Councillor Dibong Ward Number Tarana Chief Guest President Amasung Guest of Honor Oiki Chief Guest na Lamdamasigi Leha Osida Pokiba Jagoi Shaina Malemda Hena Masak Takpa Ngamba Oirasano Masida Ikoina Thona Pifam Thoi Haiki Loinana Academy Asigi Infrastructure Chakotnaba Mahaki Maikidigi Angamba Mateng Panganisu Haiki Academy Asigi Administrator Chandam Biren Singh na Academy Asigi Infrastructure Gilamda Manipulenga ki Mideng Chingsinki Taromasiga Iroilena Mahairoi Singda Certificate na Chingbasu Yanthoki Lisipriya Kangujamda Delhi Commission for Women DCW Delhi Lenga ki Maikidagi International Women's Day Award Englishingini Kunma Thoi Piduna Ikai Kumnakre Loinana Delhi gi CM Arvind Kejriwal na Delhi School Curriculum da Climate Education bu compulsory subject ama oina hapchilagani hainasu thazaba pirakhi amadi masigidama climate change tagi malembu kanba pamjabi Manipur gi Lisipriya Kangujamna CM Kejriwal gi mafamda thagatpa phongdokhi Manipur Rifles ki Banquet Hall da Pangthokiba Thoramamada Lalholub Marigi Kader Punna Kun Khulai Thadoktuna Lenga ki mafamda Changjarakpagi Homecoming Ceremony da CM N Birena Lamdamasida Khutlai Lalhobagi Irang Lehengumsi Political Dialogue Tawduna Lalhobagi Irang Loishanaba Honasi Masigidamak Lengakna Matam Punamakta Thong Launa Hangdoktuna Leiri Haikre Panbayai Khulai Thadokiba Lalholub Mari Edudi TPLA gi Kader Tarataro PLA gi kader ama Pripak Pro gi kader ama loinana lalholub amagi kader ani yauna punna lalhoba kunne Artist Training Cum Educational Research Center Atrek Imphal na sinduna Nipan lak suba isai changdamnabagi thoram chaliba chahi asigi oina nungsi nungonda yumphamoiba isai mayek 15 khangatuna isai changdamnabagi thoram pangthoklagani haina lubasigi President Sobita Saubamna paumi singtangasi phongdokre Hokiba numit kharani asida Myanmar junta lenga ki miyut minei khangbangam dabadagi Myanmar dagi refugee kya changsilakhraba awangnopoki apikpa Indian state Mizoram gi CM Joram Thangana refugee sing asida changjapam pifam thoi haikre panbayai military junta lenga ki ahakpa order sing inba pamdaba Myanmar police ki
ꯑꯅꯦꯝꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯂꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯅꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯍꯜꯍꯜꯂꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯍꯟꯈꯤꯕ ꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯁꯤꯑꯦꯝꯅ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯜꯍꯟꯈꯤꯕ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇꯤ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤಷಿಯꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒꯤ ꯁꯤꯑꯦꯝ ꯖꯣꯔꯥꯝꯊꯪꯉꯥꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒ ꯂꯣꯟꯅꯔꯤꯕ ꯉꯝꯈꯩꯒꯤ ꯄꯔꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 100 ꯁꯨꯞꯅ ꯃꯔꯤꯃꯨꯛꯅꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯑꯔꯨꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯍꯣꯔꯟ ꯈꯣꯡꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯅ ꯍꯣꯔꯟ ꯈꯣꯡꯗꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯕꯨ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯠ ꯁꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯉꯥꯛꯄꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯒ ꯅꯛꯅꯕ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕꯁꯨ ꯎꯠꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯁꯤꯑꯦꯝ ꯄꯦꯃꯥ ꯈꯥꯟꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯅꯤꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯒꯇ ꯂꯥꯏꯆꯨꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯏꯇꯥꯅꯒꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯋꯨꯃꯦꯟꯁ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯁꯥꯝꯗ 12, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ 2, ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ 4 ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯑꯅꯥꯕ 2 ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯊꯪꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯪꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 13,163 ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯅꯥꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 1,12,60,900 ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯌꯦꯡꯂꯤꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯅ 1,38,000 ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 1,89,900 ꯁꯨꯞꯅ 65 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯑꯅꯥꯕ 100 ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯣꯛꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 10,000 ꯃꯨꯛ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯁ ꯃꯁꯤꯡꯅ 35,319 ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯑꯅꯥꯕ 63 ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ 52,953 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत लीडरशिप की चयेतनब लेरकपदगी ngasi गवर्नर बेबी रानी मौर्जादा महाकी फम थादोकपगी चेरोल पिसिनख्रे गवर्नर ना महाकी रेजिग्नेशन अयाबा पीखिबगा लोइनना अनोबा सीएम अमा खंद्रिबा फावबा एक्टिंग सीएम ओइना लेननबा खंगहनख्रे हयेंग देरादुनदा बीजेपी की सेंट्रल ऑब्जर्वर सिंह यावना अनोबा लीडर ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी खनबगी थौरांग लेइरे यूनियन मिनिस्टर अमसोंग हानगी सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशांक राज्य सभा की एमपी अनिल बालूनी अमसोंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज डॉक्टर धन सिंह रावत की मरक्तगी अनोबा सीएम अमा खल्लबा याई थाजनरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया अमसोंग बांग्लादेश समनहलिबा फेनी तुरेल की मथक्ता साबा मैत्री सेतु ngasi संगाखिबगा लोइनना थोंग असिना लेबाक अनि असिगी कनेक्टिविटी फगतहनबत नतना सेल थुंगी लमदा हेन खुमांग चौक्सिलहनबा ngamlagani हाइखी साउथ त्रिपुरा की मनुंग चन्ना साबरब्रुम अमसोंग बांग्लादेश की रामगोरगा समनरिबा मैत्री सेतु असि वर्चुअली ngasi संगारदुना लमदम असि इंडिया अमसोंग बांग्लादेश की ट्रेड कॉरिडोर ओइना सेंगटपा हौरबनी हाइना प्राइम मिनिस्टर ना हाइखी थोंग असिना त्रिपुरा तनतना असम मिजोरम अमसोंग मणिपुरबु बांग्लादेश का लोइनना अतै साउथ ईस्ट एशिया की लेबाक सिंगा हेना नक्सिल हलगनी हाइनसु पीएम ना मखाताना फोंदोखी कोविड वैक्सीन काबलोरब मतुंग पुंग 95 फावबदी पायलट अमसुंग केबिन क्रू मेंबरसिंगना एयरक्राफ्ट पाइदनबा डीजीसीए ना असि खंगहनख्रे गाइडलाइंस मतुंगिना एनाफिलेक्टिक नत्रगा इडियोसिंक्रेटिक थोलकपा रिएक्शन थोलकपा येंगनबगीदमक वैक्सीन काबलोब मतुंग वैक्सीनेशन सेंटर अदुदा मिनिट 30 मॉनिटर तौगदबनीसु हाइरे
Centrally sponsored scheme gi makhada anuba medical college chamaga yankhai tare tangkak ahum thokna approve tawkhre. Rajya Sabha da Health Minister Dr. Harshvardhan na phongdokhibada hariba anuba medical college sing asi hanadagi leiba district amasung referral hospital singa attached tawduna leigadabani hairi. Anuba scheme asigi matungina hanadagi leiba district hospital upgrade tawraga anuba medical college semgani. Hariba project asi hanadagi government natraga private medical college laitaba district singi damak ohengani su hairi. Ahanba tangkaki oina state amasung union territory kungi district yankhini panda medical college linkatpagi ayaba pigani hanasu minister asina makhatana phongdokhi. Mumbai ki Guardian Minister Aslam Sheikh na Sarasida partial lockdown natraga night curfew thamlaba yai haikre. Anoba COVID case leptana hingalakpa maramna night club loinana gateway amasung sea beach sing kharanigi oina thingzilaba yari. Maharashtra ki opposition leader amasung hanigi CM Devendra Fadnavis na Dadar Nagar Haveli gi MP Mohan Delkar gi suicide ki matangda inquiry chathanabagi davi torokhibaga loinana Delkar na iramba suicide note amasu mahakna puthorakre. Suicide note asida administrator Prafullo Kheda Patel gi maming mayek sengna iramki hairi. Prime Minister Narendra Modi na ngasi Srimad Bhagavad Gita gi manuscript volume 13 New Delhi da makhum hangdokre. Gita gi slok singi mathakta scholar kunmathoi gi commentary su yawba manuscript sing asi dharma trust na phongbani. Pradhan Mantri Narendra Modi na manuscript sing asi ibada chawna mateng pangkiba Dr. Karan Singha daista punna phaminakhi. Modi na Gita asidi India gi ideological independence ki khudamni su haiki. Nandigram gi mireb oigani lauthokhrabagi matung ihan hanboina lamdam asida lakhibi Mamta Banerjee na mahaksu Hindu ne Hinduism gi matang da takbibagi mathau tade amasung mangonda Hindu card sanadanaba warning torokhibaga loinana Chandi path amasung siba path thiduna mahaksu Hindu ni haiba utkhi. TMC na chama da chama mai pakani haikibaga loinana BJP de left style politics sanesu haiki. Myanmar ki disbanded parliament na khankiba lebaga sigi UN envoy Dr. Sasana military ruler na lebaga sibu makogi control da thamnanaba miyam da angamba thakta ot neiri haiki. Panbayai Dr. Sasa military ku tawkibaga loinana haukiba February amada Myanmar dagi chelakibani. Asumna mahakna Myanmar gi miyam ga lepminanaba amadi democracy hanjilhanabagi thorang paikhatpinaba malemda haizaki. China na amukasu chahi ama hena ngaihanduna thamlakliba international mahiroi sing China da halaknabagi tangdangba matam hojik phawba piraktri madugi mahuta international covid vaccine recognition system gi wafam puthorakre. Adubo hojiksu international students sing China da halakpagi matangda lebaga sina yengsili haibagi wangang amadi adumak ngangli. Brahmaputra Turel gi mathakta dam sananabagi ayaba China na pikre. Lagliba Mars ki tang taramathoida hongnabi matungina approve tawgodoriba China gi 5-year plan habadi Inglisingani kunma thoidagina Inglisingani kunmanga fawbagi Yarlung Jangdo habadi Brahmaputra Turel gi lower reach ta dam kaya sabagi tangai fadabagi wafam palli haina di Hindu gi report amana hairi. Nakalamarom India na su China gi project sing asina flash flood natraga ising watpagi awaba mayok narakpagi chingnaba leibadagi Arunachal Pradesh da Brahmaputra Turel da gigawat taragi hydropower project ama sabagi wafam kanna khanaba horakli. Prime Minister Narendra Modi na Japan gi PM Suga telephone da yamna sangna minute nifumuk ngasi wari sanakre. China na LAC da henjilakpa East amasung South China Sea gi status quo gi matang loinana China Coast Guard law gi matang da wari sanakhi hairi. Aroiba dangasi gi tentakpa maroiba pau khara. Philippines ki vaccine head oriba Carlito Galvez vaccine sabagi matang da final agreement tongnanabagi damak ngasi India da thonglaragani. India gi premier off spinner Ravi Chandran Ashwini bu ICC men's Player of the Month of February lauthokre. Aduga England gi Tammy Beaumont puna Women's Player of the Month lauthokhi. Amadi cricketer Indian women team na Lucknow da sanakiba second ODI da South Africa bo wicket mapan da maithiba piduna 5-match series asi ama level da thambangamkre. Ngasigo na di Arambai News Guwahati da Manipuri Pao sandok chaba matang installation zabagaloina na tabiri basing bo mukaso hanna khurumjari.